Yuk, kita jangan bergengser di tempat semula, karena warga kami telah sanggup untuk menggocak Anda lewat dunia lawak. Lawak. Di mana orang yang akan menghibur Anda pelawak-pelawak kondang kami? Di antaranya Cak Toto. Tak ketinggalan pun juga Cak Mas Rito. Pun juga melupakan lawak kondang kenamaan kami. Dialah Cak Rasid tentunya. Siapakah di antara mereka yang akan tampil duluan hadirin? Semuanya itu terangkum dalam Siapa Dia. Alhamdulillah, masyarakat Tarebung pada Sulaimet, pada lancong partopeten, lancong omor bisa kipang-kipole malam samangkin. Kong langkong Bapak Al-Mukarram, Bapak Munir, sareng Epu Munir, bini masyarakat Tarebung artena pada kompak. Bini apolong ben bini, selake apolong ben selake. Seratin sengodah apolong pada tinratina. Senyai apolong bi alpo kapi. Ngicunga sanaos sakoni. Katanjung tretanto reka tanjung
Raja Ombak kong sing apote mata kompak Pak kompak Arya Bojero narajo mun kira tak wanana bumule lho saya ngapa kompak kau ngejung tretan sampean ngidingake mak oleh parlo kau jauh jo ngajo saking esto rajo ate mon epekir masyarakat tarebung kong langkong Bapak Munir pon baca salana tibi ku gangku tak dok lakona bodoh saleng pangku ben mantu pangapora kaula se pangapora sinar family ngatorana kaula kasan no pada kaula sekakurangan tak langkong kaula anyo ona pepulengan tak langkong kaula anyo ona pepulengan marga abitretan kaula paneka tak ajemu mon morong ngatretan kaula mak lencak deje mon morong kaula lencak deje marga abitretan kaula seta atemu marga abitretan kaula seta atemu mon atemu kaula kerunga seta dek pada jeung aja tretan Bapak Munir dari Estona ngunjung kaula sakancaan sinar family kong langkong dak Bapak Tisa anyo ona sapura eko kaula alawa sampeyan ning tak rogi saking sayang ongkos saka Pak Munir tak matuti tapi sengak lagu mon palemana tak langkong berkat muntu oki
kaula esto tretan kaula mak tade pada marga esto masyarakat Tarebung tade pada markena kaula dari estona dek satu je para yuk tanding dangdut kak. Tade orang kana beda suarana tade orang sakit dadaku du angin sia anyanyi patepak mak reng-cerengan tak kalah orang ngatokar dupa aki keluar lah cuma tangalir ubon aja ngapa salam kerang aneh kah dek Pak Munir Pak Munir abita temu salam gerong jan salam dek Rama ben epu juga dek Sinar babili, buta holos tan mulako. Du angin 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 angin, depa aki, salam kerang, depa Munir, salam kerang, nama ben epu, juga pagi salam terang kamatura salam du angin 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 du pagi salam kerang
kencak colok nah. Bok na to. Bok na to. Puh. Bok narai aja len tak tegene temu koncok bungkana. Dimma bodo rengajen bodo koncok bungkana. Jurusan na raja dok. Oh artena jurusan ka bodo ka timur ta yo. Iya. Nang kok koncok natar tak tarebu. Bok na tahu to. Hah? Tahu awak na. Ada apa? Mara pikir kau darah to. Ada apa to? Pak kale pun nak to. Ada apa kali bun? Engkau kan yang sogi to. Mara pikir. Iya pikir ada apa? Pak kale pun to. Ada apa kali bun na to? Mara pikir to. Iya pikir ada apa? Engkau kan ngocak lah. Engkau kan sogi na orang to. Mun Artena masalah peseng kau tak bocah to. Artena bok na kasugyan na bok luar binasa. Luar biasa to. Biasa si Rajo, Binasa. si Kenny wah. Bunyo rajo din ko to. Artena sugyan na bok atalebot. Talebot mun kuna tarebung ra bapa. Che. Dori na bok nya na pese, bungka na tarebung sale pese na bok. Sale pesenang ko to. Apa? Masya Allah. Mara pikir kau na. Iya mikir apa to? Engkau to. Iya. Engkau kan ngocak. Mara pikir. Iya pikir apa? Kabak kalebun gila. Oh Artena bok na mikir kalebun. Bo enjo engkau kan entar kabak kalebun. Oh entar kabak kalebun. Engkau buto. Butuh kabak Mara kalebun. pikir to. Iya pikir apa to? Engkau gila entar kabak kalebun kok bede kabuto kabak kalebun. Lah, Pak kalebun. Cak dah sengko. Lah iya iya to. Engkau kan masuk Romana roa Empera roa. Namoy ka kalebun. Kabak kalebun. Pak jelas to. Assalamualaikum Pak kalebun. Cak dah sengko. Cak dah sebut na. Mana pikir to. Cak dah sengko roa. Kabak Iya. kalebun. Dan kau le buto tanah. Sepengkir jalan Pak kalebun. Mana pikir to. Ai. Cak dah Pak kalebun bodoh to. Bodoh. Cak dah Pak kalebun. Bok na namoy ka kalebun na. Minta pendapat, minta musyawarah. Minta musyawarah, engkau butuh tanah toh. Butuh tanah sepengkir lorong. Iya. Oh, tepat Marah ya, Nak. pikir toh. Yo. Boy. Si tepat jangan pikir marah kamu nak beremar wah. Bok iya mo dalam pemikiran sengko. Bok na namoy ko na kalebun na minta pendapat, minta musyawarah. Bok na dari banyak na pesena terus melihat tanah. Terus melihat tanah sepengkir Sepengkir lorong tepak sebok na. Engkau kan pentai 300 juta. Aduh. Mun Pak Kalebun napang gula 300 juta mun. Cak na sengkok toh. Marah pikir. Yo. Sing Pak Kalebun roa toh. Iya, Ngocak toh. kagok minta pancir. Panciri ba na? Panciri mon kok engkoknya menaring sogi toh. Iya toh. Minta 300 juta Pak Kalebun. Panciri mon kok 500 toh. Pak Kalebun minta Marah pikir. Ba iya antos ke Pak jelas. Pak Kalebun minta 300. 300. Bok na mancir 500. 500. Tepak. Iya. Marah pikir kaboknya. Pas engkau toh. Iya toh. Bila ada tatepo toh. Pak ete kuat toh. Marah pikir toh. Pikir lah. Iya. Babi mana boknya. Iya toh. Pikir toh. Iya. Engkau boleh beremah toh. Engkau saya 300 juta roa. Iya. Makin 500 toh. Marah pikir. Iya mana toh? Sebab kali pun memang kau toh. Engkau minta tanah pinggir jalan kabak kali pun pas saya beri toh. Beri meleh. Beri melembak kali pun toh. Berapa hektar toh? Hah? Berapa hektar? Sateng-tengan toh. Sateng-tengan. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah marah pikir toh. 500 juta toh. Iya. Oleh sakarekse. Iya jarang kau minta saya pinggir jalan lah toh. Tepak sekali bunda. Beremah.
tak salah kalebun je dah. Beremah kamu nak cak tak salah. Mungkin buat atas apa jelas ada cabar kalebun nah. Cok saya ngabok dah apa jelas tak langkong bak kalebun kau lo nyari kita nah saya pengkir lorong sana apa per hektara kau lo melia. Bongkok ngucap melihat tanah. Bok na saya nang ngocak melihat tanah pengkir lorong. Ye ngalah kisah kareksek. Mangko panjenengan Pak Kalebun. Bone mangko saya salah bok na. Kok saya salah yo? Cok saya ngabok terus terang aca-aca patepak kalebuna. Cok bok na saya kalero. Moro-moro nangis masalah tanah. Boh, tok. Wah. Golong-golong. Hah? Ada tamu ya mana? Tamoy? Iya. Ini mah. Eh, siapa? Elao. Wah, dintare Mas Ambian tampar ngono gimana? Boh. Oh, dintare. Paru bo. Dintare kok iki mana? Lala kayak wah, buka tua wah. Watu wa. Iya. Kusang kanggo. Iya. Ini mah. Wah, di sana. Elao. Wah. Oh, mungkin tangreng tua wa. Tamu ya. Arwah kun mentok to. Beremah. Mangga kok. Arah apa? Tamu ya winyak mulai gelo tak mare-mare. Kalangkong tak Mas Nito. Tak bilo bogion. Ah, ngomong ka dulu tak bilo bogion kok. Apa kamu yang luntare to? Hah? Tamu yang tare. Kamu itu ada munir bodoh. Ah, tak melong kok. Babas gitu. Kabeh sinatara na munir. Alhamdulillah kalangkong. Kaula esoro am budakna kemai. Jorak perak. Buat oleh berapa? Tung 2, 3, 4, 5. 5 ben 5.000 berapa? Ya 15. Boleh 15. Buat nong. 66. Tampar boleh 15. 66. Tung 2, 3, 4 5 6. Oh. Tepak. Berapa 66? 66 buat dah. 15. Jumlahnya 15. Jumlah 15 berapa buatnya? Nong. Ribuan. tak ada budu nak kok. Mangkana mun tak tahu kabeh siabol tanya kang kok. Lah, jadi ya orang tahu kami sero. Ya, aman. Apa nama to? Ada binyi. Kalau kaburu katamu ya ara. Iya jadi ngajara. Minyak tamu. Katamu ya. Orang mun bilang katamu ya. Apa boleh? Wah tak bate beres sudah. Orang boleh tamu yang gora. Apa? Buat tak boleh mengakan bakso nambi pese. Apa na? Benar atang bakso yo. Iya enggak lebay lagi bebesen. Masya Allah. Ria utang ya. Biar na pada inong kanca gula pak. Boh kasya. Makan bakso du tobung tak majer. Walah, aduh. Setan Dia re. podoi, Cong. Dia benar-benar kota, dia podoi. Ini nak Kota mengolah Majer, munir. dia ketahuan. Tanah jalan tak tega ambil pesen. Enggak gelar tak sangoy. Ya boleh pun tak sangwe. Yo tangkok gelo. Bayar aku apa Mau mana enggak tadi ya? Bek mapan tadi ya. Kek. Alah aku apa? Arah si mapan. Lakon apa? Ah, Budiban wah, Budiban. Budi ban apa? Tukang suntik wah, tukang pariksa. Jaro apa nih bubi dan do bidan. Hah? Bubi dan. Iya tukang suntik. Montok kang sotek bubi dan. Benih bubi dan. Jangan gua apa gitu. Apa saya katakan? Bubi dan ya nak. Tukang suntik. Jangan gua apa gitu buru. Bubi dan. Bok nak kopok. Apa? Budi endang. Lopot. Apa? Dokter. Oh, dia ada ti dokter. Dokter. Oh, dokter. Sepatu kok ya. Ya. Bila ada ti dokter wan? Puro tadi. Bang, kan mbak ada dokter. Ya. Ah, apa wana? Ludruk ri apa? Penghasilan nasakuni. Siambura. Meneng kok ge. Apa? Nengi bidang. Apa bidang? Bidang rojok. Jangan gak sedang datang mi. Ah,
polisi. Momon inong kan bidang dokter. Engko teh ngarojok. Tanorong aja. Hah? Tanoro. Mata. Tanoro. Alah norong kok to. Tanoro. Norong kok. Engko ria calsen ono penghasilan raja. Iya. Mon tak norong kok rogi. Alah kok. Apa guna ludruk? Wah, bejer. Mun bona ala kok. Bangunan kok. Bangunan. Bangunan. Alah. Mun Pak Munir aga boya kos-kosan. Tagaula Pak, jangan jangan lain. Ba, bini namo ni menterojok. Katoto. Ba, mun apa reksa sake orang masyarakat apa? Tarebung gratis ka pion mo. Barojok. Sa kampung menterojok langsung. Katoto. Pak promosi mun sekemas saya baju. Sama ni. Ayo siapa sih? Ayo promosi. Tak langkung tore saya para saya Eh, aku gua boya nggak Roma jadi. ngomong kaula. Ya mak sela tagala ka manu. Ada ya tong setong. Bagaimana tong setong? Apa Mas Rito apa engkau obat nak ada? Oh, enggak kado. Ada. Enggak. Dokter mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener ngolah nih dokter. Mana pada pancendangan saya kita ngauningi. Aja puskesmas Kak Dinto mah bada program 2 anak cukup. Oke. Tadi mana bimbianan neka bada solusi sebejeng. Oke, sebejeng nih Kak. Sebejeng pun malam. Tapi saya ngalak yang siang. Ento mana bi nora program. Ento bada saya hanya mah pil KB. Tadi pil KB Kak Dinto cocok ke campur sareng kacang. Boh, Soalnya apa? Rojok mun tak ada kacang itu kurang leto, kurang nyaman. Kacang gak itu udah campur sareng semen. Semene kamu tak paninga aga bae Roma mun tak paninga beda semen tak kira sogok tan. Mun terus sogok boleh nih ka semen campur Spiral. Tadi biar mana bita pak tak kasokan ngonta lebel nika spiral. Spiral nika lebih kuat pole, tabo lebih ampuh pole. Mun campur kalaban petes. Sebab mun kulbera kacang merolo tada petes ya, kain to kurang leto. Kurang nyaman. Petes kain to udah campur sareng pako osok. Mun korang pako osok ke bengkone ka rempak. Mun terus nih ka bako tak rempak pako kalaben pako sirajo. Ane kata kira rempak. Maksud mun tak campur kalaben kondom. Tadi biar mana bita tak ngonta lepil, tak kasokan ka spiral. Aku kondom. Kondom nika mencegah kehamilan. Oke. Mele pada Pak Lalema, tabo papeto. Kondom nika lebih kuat manabi campur kalaben gedeng miki. Sebab manabi kulbera kacang sareng petes ada gedeng bikina, kain to kurang keceng, kurang nyaman. Gedeng biki itu udah campur sareng orang kerok. Campur sareng orang kerok nggih. Manabi orang kerok nika tak ampu patein bunyi sakalen. Campur biki kain abona. Mak cepet. Ya ini mana boros campur miso semen. Buat lagi ya rosak toh. Ya kondom. Kan tepak. Di mah bodo rojok campur kondom. Hari ya kondom. Mbiar anak apa? Halo. Nangis tak temu maksud tuh. Maksud tuh nang bodoh bini mana.
apa? Minta kondom. Minta cokah. Minta kacang. Minta semen. Ini beton lah kali. Ada apa le? Kau lama pada Arab Saudi mas. Benih Saudi. Kenapa mas? Saudi. Saudi saya barak na cora mas. Mun Saudi. Elau na cora polong benceleng. Wah. Ya. Coba tanya lagi apa Burio? Hasilnya ini benih Saudi kok. Emak mas benihnya. Emak. Emak nari anak ikatange sebelah Saudi. Tak nangok benih Saudi. Coba tanya lagi. Saudi mande. Engki macodi na Saudi mas. Serena makna. Rentuan sa udo. Apaan? Rentuan sa udo. Lakonai Saudi mas. Lakona Saudi. Kelak mana kaula mak bodo sorat dari pos makerem sorat kaula lambakan tepa sakola. Iya monta sekolah mai bocah para. Oh, dibaca lagi. Kaula mek karekongan, saya mau cak kaula tak tahu mah. Tak tahu macam. Tak sekolah ya. Tak sekolah ke orang. Lasino la ludok. Baca tau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna. Kenapa mana kaula mah? Sa. Matua werawana. Sial ya innalillah. Oh dia ceplok werawana. Oh timun tak tahu macam nang. Baca dong. Iya. Tadi mayu, saya tahu maca yuk baca. Saya tak tahu, cok maca. Iya tuh Pak, baca. Tolong Mas, bocah aki, kaula yang tak tahu maca. Iya, engkau yang tak tahu maca ki ayo baca. Yes. Yang odom yang tak tahu maca. Veronica Mas. Ya, Tero. Tua Mas. Maskin tua kero panang ko bagus. Boyo jere kayak nang kok to. Ki Mas. Diam. Engki Pak Kan manggana sekolah, mek tahu kabutona sekolahan. Boyo jere kayak jaga lodrok. Ko selamat kila ko lumanto. Ini ka tahu. Terkacir. Kenapa ngajak belajar Mas? Mana rekan sampai beros awak? Toleh sana terkacir. Geger. Enggak. Kekerua huruf N na geger Mas. Kekerua huruf N na geger. Emak udah N. Kenika Mas. Kemah. Oh dibaca bahasa Iya nanti. Mulai gila ona. Iya, baca. Marah to. Bala jerakan dusunan. Iya. Orang lemon dusun alkas tua. Oh jamba jamba. Kok gila kan kero wala. Iya nang ngena. Kenapa? Eh. Kenapa Mas? Mak tak ada huruf S ya. Kamu Mas. Mak tak ada S ya. Peliaki Mas. Baru baca Mas. Kemah. Oh diwah bocah. Mak udah S. Baru. Kemah. Kemah. Mana tak kerajolok na wala. Kan tak tahu maca ki. Kemah S. Kani ni ka ma. Kemah. Ni ka S. Mak tak jelek. Pemilih dalam keruang biar. Bana mon jelap, mon bal ka ada sak we. Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak to ya salam. Nak, Uria mak nabokna. Engki ma. Nak, Engki ma. bari yang kau baca. Kau lah nyambut tenang Mas. Nak, Engki ma, kau lah nyambut tenang. sengak yo nak. Kok nabo bini? Ya.
nangis. Diri jirinya. Sepeda kocak bebini nangis. Begini apa ya? Nak, saya nggak ya nak. Bok na bebini ratindo ngudo nak. Engki mak. Bok namun alaki aja nyari saya ngudo. Barama jangan mama. Nyari saya tua ya nak. Bo, Tua na mas. Mun ngudo nak, takok tak cocok kalakuan nak. Takok pejeng nak. Mun tua nak langilangan nak. Barama nih kak mas. Bentar ya, Pak, baca lagi. Mal, kamanya boleh mun tak tahu mah cai tor kompos sing ketua iki. Mun tak boleh mah tua tadi giginya tengku. ya. Halo? 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 Assalamualaikum. Sera mas. Apa mbak mana? Apa ya? Oh, si boy jatuh. Ya. Buat nah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ecek terpantar. Dengan puji syukur di Allah Subhanahu wa taala. Barama mas. Menyerahkan pernikahan anak kami dilaksanakan hari Sabtu malam Minggu. Ibu Undangan. Ya undangan saya Munir. Undangan Pak Munir lagi bobotnya. Ya. Kalero kaulah mas. Tanya kita. Nyaman aja siapa tuh? Kaulah kalero kelok nih kabodo renga beri cot saya pak sabok bobo nami jabon. Benar ada emak malam-malam dia tak boleh Estona kaulah nomor setong kitro maca sorat. Saya nomor 2 kaulah trolen colena amas. Alin jalanan menureng lah babi ini dia ngastete bareng malam takut beda apa takut pak kasih rawan perjalanan. beremar begini aja dan Ini masalah kenikah mas. Estona kaulah karekongan. Pian tahu pertelon kejum kurang mas. Kerua romana kaulah. Kaulah anak nayus mas. Emak kan badaya Arab kaulah. Apa bilangnya di ngekira diu Arab ngekira diu kona kurang biasa natel setelan mas. Bari kaulah bekto sapuan mas. Enggak palangan. Siapa nyamana Rodi? Nyaman apa sera? Nyamana bu? Nyagelu. Bo nyaman kaulah Dian mas. Dian. Dian Gua kenalan le. Halo. Apa lo? ya kok guna sokona Kenalan le. Pasera nyaman. Bona Dian. Kaulah Dian. Engkau tahu bocah kali le. Mas Rito si dari Giliang le. Bo mak jauh mbian mas. Bo, kenapa Mantare ombak? pria ombak laku nambian ki. Oh, kenal lagi mun bola lek. Pasera mbian. Bola inong. Pasera mas. Inong. Manek kenek nyaman aja gondengam ya. Bo, minta saya raja yang apa kau sewa na? Saya fokus nah. Ano, Reski. Yan pasera nyaman ale. Bula totok tandi bini. Ong tua nambian tandi bine. Mulai ki kene kantos kene apole tak kaju bini. Biasa na jaran bila pon pongka sekut abine. Mbian kikina pon pongka si atas. Mun joron le. Banikun bongka, Dek. Kenapa mas? Ngalotor kat bi kan kawan. Oh, pate re. Kau orang tua. Emak re kaku boyo pa ibungko. Iya mana? Jong. Cuma ka enjok. Siapa nyaman, Bon? Estona kaulah Dian mas. Dian. Talake Dian. Wah kaulah bujangan mas. Ongkuan. Engkuan. Ay caku nekuk dia haram. Kaulah pon duken mas. Patemu apa ada pon dugon le? Siap. Apa dia pon duken aku kau. Pong tak ada orang perkosa. mbak dari tak sopan sekali area bobine pasopan area orang yang ada pun dugon orang jadi bening nggak sana ana tak tahu kapelaturan area pun dugon jaban saroben negu anak orang Baik kau le perkosaan mas. perkosaan anak orang area pun dugon tahu Merdeka haram kau lah mas. haram hukum area pun dugon Macam-macam boy sila kiro jadi dia tak tahu peraturan Salah tuh. area pun dugon tahu Mas, mambian saya kurang acor mas. Hah? Mak saya kurang acor mbian. Si, beri kesempatan. Iyo, maksa kali. Aku ternodai aku mah. Pririnso.
motor lawas. Emak pala to. emak sakale setan re. Mon bula asli bujangan deh. Akuan Bang, oke. Ayo kana. Kaula todus kampian mas. Apa anak sih so? Gonem bian kina kana. Mas kana jarang. Kaula mau nalake trolake sena mencokung aja rajo. Bawa nih kuna menjaku mon gula. Entan jagung ambian tengki tapi ini kene buah nama. Ini ya sayang. No. Bone nono. Berem mama. Desa nonggo. Sedok bandok rancak nabila selanceng rancak na preng sayang. Kaula mau Anda tika kabulole takut tika ekening orang lain. Kentong kentak, ini kentong kentak, tak kentong kentang mati ayo. Apa yo? Astagfirullahaladzim. polisi. Bone polisi. Apa? Nyai na buat rembi wah. Polisi dat nyangket. Bodo ambulan bengkir lorong le. Eke ke puskesmas sayang. Meski nak age teh angga besagikan jana. Ya, se tagalaga juro ni sambil yo na. Ate posang mulai bilan le. Totok mun sanunto reka niat mama. Minta apa Rod? Ale ngosokan bian Apa mas. yo na? Biar. Oh, to ari anak tua. Tato nangis nangis. Todus, tidak ada rebung. Ya, kami nabi. Nangis. Aduh lah. Aduh lah. Pele patepak. Anda boleh kata tolek. Pola anda kamu lelek. Serati. Malah kali sirim bian mas. Pada aku koreng matele. Udah apa ya nak? Pada kuak koreng mate. Udah kuak. Kasalopeng melemanu. Baik saroki bodo tau saujo ke salopeng bian mas. Wah, mau tak jauh, tahu saya tak nampak mobil. Tak kuat pula. Mana nongkok? Tak kuat pula dalam mata. Bilang abas tongkeng pas agernya. Sayang. Mari bojori. Kirim mas ni tu gelak tak minum tak. Yang mau nongkok. Saya lu. Yang mau nongkok ada puin. Pagi botan. Saya enggak. Toto. Engkau maju orang kau kuasa. Mulai so, mau tak benda so. Engkau jeragan so. Jangan na. Hari ya boleh tak patean, tak pate manat lalakon. Engkau todus ke? Patapur yo. Buat lagi lek besar le berempat. Engkau le. 15. Iya me. Buat dah 15 no. Bolo. Patenang igonte no. Jadi apa tu? Karupo. Petian nanang edi satare bung karupo larang. Apa ada larang kok? Sasongkok Pak Polo Lema. Hari apa boleh lema? Pak Polo Lema. Aduh. Tanya aku tak nong. Tanda
Tidak om kuti galak. Kalau kenapa Karekong apa dek? Bisa, ale. Karekong Mas apa? sampean kalau pai kula kon kau le meria bola kampian. Kau sampean tak boleh kau gula. Kau le Pak Tuson gara-gara radiuna Mas kena ngetumpak bekto sapuan ben kau le. Oh terus. Engki borong mana Mas? Radio. Apa? Bana mula parminta itu. Nah. Kok nak budukan melo lo saya ciwela. Terus nang lagi nang. Ana apa radio na? Radiuna rosak. Mas, Rosak. amu cabot. Gendung ya raw na. Radiuna pa na kau le rosak Mas. Engki. Kau le keliling mo dia pasar-pasar tak nemu radio maswala radio konan di napa kau le. Oh, nyari radio. Ore namun bodoh kakancana boleh ki Mas. Wah, mah kau udah dagang aja dan mana radio. Sambu namanya nongko tukang radio. Engki. Radio Maranika keng. Radio Sekona saya Imban FM kurang Mas. Engki, sebenarnya ceweknya duaan pendol lah. Engki Mas. Tepak kan? Ndol lah tapi beri cocok na Mas. Di tengahan kurang. Iya. Engki kurang. Ay, tahu dia kelem biar nah. Iya deh, Tahu mana deh? serius Mas. Serius. Serius banget kalau. Di mama ada beler pada konjok. Berarti nah. Sekona. Sekona bodoh Mas. Bodoh Oh, kon benar kan? Baru beda torana. Kon bodoh na nyari aki kau Bodoh. Romana kau le patalon kejem tanya Romana dian tau kakapi mon Oh, Mas. engki. Ya taragi na kasa Kau le Ari adian. Anak-anak, aku tak kenal kau orang tua Nigeria. kau lah anak Ius Mas. Aduh, ada Ius ada. Mak nak nama tahu. Acul rojok. Bah, engki lambok makin bodoh Arab Saudi kon Mas. Rojok iya dingin bisa. Arab Saudi. Iya. Kau le pale mana kian to saya Roma. Engki, Kon Bon. bisa laku na pokol sangak. Wah, tangan tas kala kuna mong gulo. Ki bo boreng Mas. Eko bayakina sate mon kau le. Oke, Bon. Wah. Tak. Tak. Mana? Mana terawese? Hah? Terawese kan? Baik, ya udah. Terawese kan? Iya. Mayu. Dema. Norong kok ke. Dema. Cana terawese. Iya. Lah dire sing nanya jok nyak tanya ning ndi mak. Jo. Terawese. Mau tak jelas jo. Jo. Mayu to. Jo tak jelas. Marah. Siapa lu? Inong andi bisnis. Mon paneng kok lancar loh engke. Kancak. Bisnis apa lu? Mayu lah sing nyak tanya iki bisnis apa? Mana boleh sen jo. Antara kemudian. Iya, Mayu. Ayo. Ya marah. Cana rengkona daripada ngubu anak setong paraben
angoan ngobuah sape sapasang sakandeng eko. Deem marah tangga anak ramak leng ngaleleng manono bak dian. Wah. Salam. Datang di mapai rawa na. Emang kana corengan goyo aja pernah radio no rasak mo saro nyari kente bon go na. Dumun ne babon saromban senyawa man radio teka lerbil recoplak pi. Iyang gua sapuan. Pas ngedi kira gua arep ronggok rongkam mak. Pas coto. Lati nak nyebutnya mana mak nala tompes mak nda. Makan bedaya Arab apa? Oh iya bedaya Arab tompes Tapi jadi. bu nanang tenang marena. Bermaksud tenang. Engkau buralen jalan etare bunga temoreng lalaki kata lu. Oh jadi ya oleh nak jalannya mana? Bentos dah tusona. Oh betul tusona tu sawan lah raja tak. Mending gua pacaran pak. Maksud tu berem. Bodoh orang lalaki jeri ya. Bisa apa ya? Nganu akhir radio cakna. Oh macam radio. Beni moce andi radio. Oh andi radio. Radio konagi ya jangan aim ben FM. Ya ada ki coplak Tak boleh. kira jori ya mare servis radio nasional jangan pak. Lah ning kuar awara apa orang tarebung jadi kona ya. Waalaikumsalam. Iya mas. Bangke. Langkong minta nyasar napa? Banyak tanya gue loh. Engki kembang partelon nih kakak Timur mas. Oke. Mas ani kapak nakaula. Bukan ini gambar namian. Bapak nih bapak mas. Jadi ya. Arya pak. Noh congok kriya se. Se andi radio. Ada kan bawa nama. Jadi ya lakar balang sarak mun kangkok. Enggak mau. Siasa goroko anjong. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Radio. Apa radio? Bisa putar. Nah. Mau mungkin putar mun tamunya jong. Bah, siapa adik gila putar radio. Maksudnya putar radio saya bisa FM AM. Bah. Saya bisa gini ngaki Arab. Bah, mak kau lah FM AM berem mau kau lah support kakapi. Jadi apa ku neler-peler baraja saya kata amun. FM AM PM bisa PM kapi. polisi. Bah, bisa kapi ya kau. Oh, Mantara ke Arab, Inggris bisa sih kau. Ay pak nyaman. aduh. Bah, jangkauan dah luasan deh. Bola nara aja. Mah, kok se Inggris buat danong. Bah, Iya, saya nggak ada bisa lecar waduk. ya, mana? Hah? Mana? Kau jauh ya. Kalau jauh, nggak lagi. Aing percaya. Oh iya. Ongku na sengkok dia ngarte mun buat double kak aja. Coba jalannya Bah, jauh. apa lah kau? Dari dia mah jauh. Dari Pelabuhan. Dari Palapuan, semak man Palapuan jauh. Bah, saya Iya, saya nggak dari Parambonan jauh. Bah. Iya. Ayo kaya ki. Kira. Mana bi mie boleh pak? Semi lapar dulu. Marang saborang benam mimpian mas. Gemar. Jangan pernah taruh besek. Iya. Marah. Marah sih mana mas nong. Masa. Masuk demah. Boleh nggak? Apa? Aduh. Engkau masuk ke radio. Marah. Marah baik job nong. Apa marah aja kok? Mas angkot dan nyono ada lemria bisa awal nong. Mana bisa agak. Mau itu mana nong? Marah masuk belum. Bodoh mak sanggup lah dong. Oh, tak sanggup benar. Tak boleh besek aja. Marah tuh berapa tuh? Marah toh. Marah di Malobang ada. Kayak. Marah masuk marah dia. Marah masuk. Marah masuk toh. Masuk. Engkau ya? Lagi ya. Aku Marah. boleh engkau mak. Mayo
Lelere Jerepun bengkak. Joropen joropen. Pak, Pak. Aduh kakek bilis kok. Aduh. Pak. Pak. Kopi dong. Apa orang nak abid mas? Aku bayang mimi noto pe barung-barung mas. Pak. Kok rokokan museng gitu. Ikal maren apa nih ngomongan aku? Barang mbak siap jera saya mau terajong. Bawa mana kita anu coba, Bos. Oh. Bada jauh tak usah lancang okara sepenting bukti menyatakan. Bang, kita orang minta apa, Biang? Wah, lagu apa nak? Saya tadi kerong apa nak? Bojari akan bawa nasi di radio pak. Bang, kiong gombe biasa di radio. Bawa anak saya muter kau tak tahu lah kalau lagi coplak lagi kau tinggal majer rosak lagi. Cari kelu mas. Ayo mana? Aneka nyari gelombang. Oh, ya tas lembang. Gelombang. Hebat majer dah. Gelombang volume. Volume dia apa? Arah nyingin lagi nih. Oh, marah anjing beria lah. Iya. Iya. Kamu tak tahu gendeng, Pak. Aku sih gendeng-gendeng jo. Minta apa? Coba nak lagu dangdut Ah, mas. dangdut. Ayo ting ting terus mas. Ayo ting ting mas. Ah. Ya Radin bajer suarana. Suara anak. Beremana aja nak. Bungar Boneka cantik dari India. Boleh dilirik, tak boleh diketot. Us. Iya. Dangdut. Nyaman dangdut. Ngerti ano? Sada Arab jong. Arab. Ya. Assalamualaikum Isi. warahmatullahi Hari acara wabarakatuh. ya. Oh Jumatan. Ungkono nang kainglan Hari ada purya. kening ka keboy osok. Lopot jera jong. Wow, apa jera elang lah. Coba deh bah, lopot jera elang. Lagi dulu Arab. Oh, boleh Arab boleh. Yes. Ya. Ya bo. Ya Rabbana, Nyaman teh. ya Rabbana, ya Karim, Karim. Pak Korim. Apa Korim? Sayang ini kak. Dari dia jam Pak Korim nih gua. antal jawab. Antal jawab. Bada Arab antal jawab. Wah. Antal jawab. Pak Nader mati ya. Anu berkerosak sakones. Arya Pak curi gagok mak bas antal jawab ban bur sario iku aku. Serocen gelu. Serocen mas. Oh Cina lu Cina. Oh, Cina, Oh lamun Cina. ka Cina tepak. Wah, jena. Hah? Masa lagi lagi. Gelombang. Kursa. Cina. Arya Cina betul dim aja dia. Oh siaran, terima kasih siaran. Oh berita. Basing bariko saya telepon nak bilis aku. Mak bodo Cina dia banyak bilis. Ini marah bodo caca bilis. Union udah pilih. Tak cukup nih kono. Bilis. Oh, punya nasional. Aduh, boleh bilis ya. Ada bodo apa? Hei, tak. Jongok ria. Aduh, tak cukup.
Takkan bilis Gusti. Kemah besena. Yong. Nanti boleh kelang kau Joko. Iyo. Hah? Tulat. Malah. No. Tulat. Paruan na no. Paruan dulu ini ya. Mak baruan. Dia kare antar jawab. Takkan bilis kok. Takkan bilis. Aduh. Manong. Takkan bilis kok. Assalamualaikum siapa remah? Engki. Colon ban deh. Assalamualaikum. Hah? Udah nyoro, Pak. Saya baca nyoro. Mas Rito. Reno. Sodok Yan. Ada Mas Sembian tanggung jawab, Mas. Anda. Malam macam apa di kece nara? Asyo. Ya asyo. Asyo je dia. Asyo. Kencang jangan ojo eson ya jong. Saya lah tahu mana kau lakar ku tekun ria apa ku saya joko-joko. Mana yang mboknya? Ya duit nong. Berengkok. Jadi ya boleh. Kalau kira. Jadi ya saya banyak jajan apa cek. Dia jong. Saya mana jajong. Jajan mana jajong. Ngojak nih, Pak. Berumah ya. No. Kau boleh Dian. Kapada. Kamu tak cekal ya, Bon. Waria cekel. Orang jong. Tadi nama sekali panah kau sesogok. Cetua bikin matanya. Cekel ni mata dah. Hah? Mau mana lek mata dah? Plus ongko. Enggak. Iya. Mas ngojak, Pak. Berumah. Kau lah. Monta. Mbok tu. Monta sabi besok Dian. Apa naik raja aja. Mati ya. Hah? Kena dah ngojak Kan kela engkau sampan lah ngocak. Mun engkau ku tekun ria. Malang sarak ka engkau jong. Wah. Hah? Jarang Sadia ban ngocak ayo. Aku wei cari tas tak ada mogolan dah gua. Iya. Kau Boleh lo, kucak. Mana? Boleh. Ya. Yo. Kau ni. Boleh kita ayo. Paras sama. Kela tonton sen di pikiran. Kela tak ngojak. Tidak mau temu dengan ibu dia. Oh, jangan. Barang. Temu dengan ibu dia. Perapan ada. Enak, Pak. Barang tak? Kau lah. Tanda lelang, Pak. Bah, dalam nama tak? Boleh dalam radio. Oh, Kerangkong, Pak. Tanggolangan tu, Pak. Engki, Pak. tak kela orang raya. Engki, Ya. Pak. Engki. Aria. Berapa? Nah, Anggang aja lo. kenapa, Pak? Anggang aja lo. Itu dah naik, Pak. Iya dia aing. Hah? Hari aing. Iyalah. Iya. Rariko. Kela mesin itu yang mau jawab. Iya. Wah, perapan ada dia. Ni apa ya? Iya. Yang mana ada Milo? Jom. Pak, kau dah kena. Kan mau hampir kata kapal puan. Iya. Mungkin cepet pun deh, Pak. Kau dah sakit. Sakit yo. Sakit, Pak ni kabul. Ya, jaga. Kau lah, mas kena kau tak jodoh kan tak cokok bojoran Pak. Takut kan aja. Kita kok, Pak. Ya, siam lu. Siap. Siam aja. Lah, Ada timon cara dia saya Dian enggak ya kadu jom dia. ya. Mun mbok dara tero kau reng. Rang terangan pentah. Nah. Sengkok dah tak milih manto jong. Tak mele bongser ya. Oh. Tak nak menabungkan akapu, aku nak menabungkan aja. Lah, ini ngaji ya. Iya. Bang, gue teku ya, Bang. Saya kemana? Kurang aja. Betul.
Ih, jokul berak nyeting teku. Tak suka Pak. Tak suka, babuli. Oh, gimana boleh kayak teku? Iya teku mah. Ariana teku. Cok teku beneran toh. Ari, maksa. Aku kali. Engki Mas Rito juga sampeyan, Mbak. Iya. Bukan baen lek dian. Lah kan mangkanan kau tak nak menabungkan agapun, nak menabungkan aja teh gua. Engki terus, Mbak. Engkau hari tak le milih amanto jong milih ya kentongan naat. Lah, tadi penta pada pak kangko. Penta sebagai tata krama. Ria adat katemuran. Pada pun Pak Munir wah. Berapa? Kongkong tidak ngode Pak. Bila kira pun mas kenampen mati ya. Mangkana tengkana Pak Munir ya baju tero. Mula anak pada seneng, anak pada lo mancer pangkelian, pas mada teng lodrok. Sekama, Pak. Sinar family. Dari Kak Dima, Pak. Pada cau-cauan ki arang kak yang terong pergi ya. Mantur nemu bong. Oh iya, mantur nemu kalembang bentuk cuan dan Lah, engki, Pak. Melana Mayu sebagai kancabon penerus. Sengkok ben adu aki Sinar family. Top Jaya.